Ndi kamiti irene nkiringwe ya kuthuja makanisa nikite gikaro kia kuoyania maoni ntere MERU aria atongira makanisa na akari baritete mendikithe yo mitaratara ira thirikari batire gwika kunga maori ndini imwe na mataro ya chokenda kurigiria karikatara rethirite rikioneka Shakahola gatono ya ATHINJIRI kuma MERU baugite bobate kwenda kanisa igito UGOTI ndini chithira nende kiathura na maudhu kiangethira kiringana da kuona kanisa abogwete nindi bate kwenda kinya THIRIKARI ithira igitonyera makanisa muthuri Muriuki na Chunguruki ni kamiti iria itongetwo ni Bishop Kwarîrîria ya gutegera ugaruku mantu ya kanisa ari kinyete ndene kaunti MERU ndikende gwatauge mwanya kuma kia ATHINJIRI na ndini chonde. Na tusifikiri tu habari ya Shakahola, kuna tushakahola twingi sana kila mahali ambapo tunaenda. Ukisikiza na yale mambo ambayo tunapokea inaonyesha ya kwamba panahitajika jambo ambalo linaweza kutendwa ili tushakahola tusifike mahali ambapo ndo ntubara shumirite mono ne mantu yake kuandikithia kanisa bakiwara kuandikithwa kagita gaka iriandikithwa mona bia mabeki siasa onturapo kona bogarurwa na kinya mabisa mbetho bagitumwa ge kaunti ni kenda kwagithio ntububu. Unajua shida ambayo tumepata ni kwamba kila mtu anaweza kukimbia na kuregister kanisa, zingine zinakuwa ni personal property na personal business. Sasa hayo mambo lazima yachunguzwe, tusije ili dini isitumike kama biashara. Kanisa hii tuwekire ule waandikithia makanisa registrar societies yewe registrar wao na registrar wa dini aejanwa ethroe ari andikithia dini yake na tema ntujabiama kana clubs nonto au ni ukurithai na bungi ethroe na muntu wawe kana assistant wawe ndene ya county chionde kenda ethroe na MERU muntu enda kuja kurugura kethre dini ya MERU kana kuthoko na thina ya kanisa ya MERU ukethra kwina recommendation kuma ki umbrella kugethra muntu uju na batere kuandikithwa kana atibetere kuandikithwa amna bubu bagwito ndi bathirikari kwenda kugitithia kanisa UGOTI mono ke muthiro bakuona undu bobu tumbikana na boja makanisa batito bagitikiria sandaka na icunjĩ bia 10 utirio na utirio tugetikiria bigitithwa UGOTI kwina systems ci UGOTI aja nthigurune na mostly ja uria maybe antu baingi batije kanisa ciandikithwa kwa registrar of societies ikwethera kwina annual returns cithithagwa annual returns yu ciathithwa kwa mfano kethre kanisa fulani ina system ciao cha thirikari yao kanisa yao ira imashinani kwa returns baikaya headquarter area egito UGOTI ikiria thirikari kanisa ira imashinani etibati kurwa kairi mantu UGOTI kana kurwa na barigiri sandaka kana icunjĩ bia 10 uhuru wa kuendesha dini zetu, na tunaomba kuwa uhuru huu usiwe unakandamizwa ama unakontroliwa na serikali. Tupate uhuru wetu na tupate kuabudu vizuri. Na wendi baona nene gutigira ndini chonde china urungika na kagitikala maite ya thithika enyange baba baketha bakiwatana na ndini kinyeriku. La muhimu ni kuwa hatutaki mtu yoyote atumie dini kutoa shida ama madhara kwa watu. Wakati kama Al-Shababu wakipigana, tusiwe tunalaumiwa kama Waislamu wote. Ni kuwa hicho ni kikundi peke yake na hatutaki vikundi kama hivyo vitokee. Ni kama vile Shakahola. Hiyo ilikuwa ni wazo la mtu kwa binafsi na hatukuona Wakristo wote Kenya wanalaumiwa. Na sisi hatutaki kulaumiwa katika jambo la Al-Qaeda ama la Al-Shabaab. Nkiripotera Uru TV Muriuki.